Сіз Қырымны енді күнеш башқа тарафтан шыққанда көрерсіңіз. Для чего вы это собираете? Кімге керек бұл? Керек ми қарыштырмаға? Вы крымская татарка, быть крымская татарка, это уже политика деп. Ең бүйік бір дойғы, içimdeki мына бұл ев дойғысы жоқ. Сен евде дегілсің. Аллаға мен шүкір, күнеш вақыт шыққан тарафынан шыға, ve біз Қырымдамыз. Зерхнум біріншіден çox sağ olunuz bu mevzu haqqında razı olduğunuz laf etmeye. Çünkü men bilem bu ağır bir mevzu. Hem de siz bayağı adamların laf etkende ağır bir hikayelerini işittiniz. Bu bir yıl biz onlarını hatırlayıq hem de gözyaşlarsız sohbetler geçmeler elbette. Nasıl yılda geçse, ne kadar yılda geçse hepsi bir gözyaşlarımız bitmez galiba. Bilesiniz neden başlamaya istedim ki siz bana bir vaktler söylediniz, geç kaldınız bu işten. Elbette. Bu yollara varmak, bu adamların laf etmek geç kaldınız. Yani dünyadan, gazeteden ertece çıkmak gerek. Öyle dediniz. O manada айтмадым. Мен не үшін яңы дүниядан эртеже кетмегеніме пешман етем дегенім, яңы дүния әлбетте Ленин барығы менің бір өмірімнің ярысын да кешті. Мен 30 жыл çalıştым. Bir tasavvur etіңіз, 30 жыл газетте çalıştым. Әлбетте ки о менің хаятым, о менің немеді, балалығымдан арзум еді. Ләкин мына шу кеткенім дегенім, яғни газетада çalışmak, devlet газетасында çalışmak пек яқшы еркес аңлайдыр, не олған, оны язма, бұны язма, оны олмай, бұны олмай. Сен бір ерге бармақ үшін bin түрлі izinler алмақ керексің. Devlet teşkilatı elbette ki. Ama gazetten кеткен соң мен serbest oldum. Şu serbestlікні ve dedim ki elbette ki 10 yıl evvelsi ketmek gerek edi. Evvelce serbestlik olacak edi. Yani sen istеген vaqtыңда, istеген yerге, yeter ki sen maddi çareң olsun, barmağa neң бар, çareң бар barmağa imkanın. Ama gazetin içinde bu şeylerini yapmak kıyın. Ve elbette ki sürgünlük mevzusunu biz gazette bek keç başladık. Енді o da anlaşılan. Başka gazetlerde mesela yasak sözler, yasak mevzular var. Lenin bayrağında o kat ziyadeydi. Ve geçen yıl Özbekistan'da men şu Lenin bayrağı gazetası umumen Kırım Tatar edebiyatının ne diyeyim cenzorunun sübet ettim. O adam elbette o Kırım Tatar tilini su tilmaç bilgen adam. Başka millet adamı. Kırım Tatar değil? Kırım Tatar değil elbette. Ve o aytты, bir söz için Karadenizni аңмақ yasak еді. Bazıda dey bir absurd şeylerge baraydı. Adamlar yazalар şiir, dağlar hakkında, bulutlar hakkında, men bilmeyim deniz hakkında bir kereden olmay. Ve o attaki nelerini, yani o 80-ci yılların sonunda енді bir nenip ketire. Yani jurnalda, özlerinin Uzbek jurnalında bir hikaye diyeyim, ilan verirler. Yani jurnalımızın gelecek sanında Kırım Tatar yazıcısı Ervin Umerov'un povesti basılacak deyip. O yanlılık haberini de literatürный газетадан alalar. Yani literatürный газета, Moskvada çıkan gazeta. Bu da devlet gazetası. Bu da devlet gazetası. Uzbek tiline çevirip verirler. Gelecek sonunda şunaka demabı çıkadı deyip. Şu günü o adamını gazetanın redaktorı başka yerde eken, atvet sekretarını, mesul katibini çağıralar nege ЦК-ға. Siz siyasi körsiz. Uzbekistan'da Kırım Tatar degen halk yok. O dey, mına men dey literatürный газетадан aldım. Moskvada çıkan gazet. Yani Moskva merkez. Moskvada çıkan gazetten aldım degende ЦК-да оған ne aytalar? Moskvada mümkün, Taşkent'te mümkün değil. Yani Lenin bayrağı daha beter bir şarayette. Elbette ki sürgünlük mevzusu biz her vakit taqdir iradesinden Özbekistan'a kelip kalgan. Bütün hakikatini yazmak nesi, fırsatı, imkanı pek geç geldi. Kırım Tatar gazetası olarak elbette ki o devletin parasına çıkan son devletin nelerine, talaplarına uymak gerek edi. Ve onun için aytam, men ketken son elbette ki men serbest oldum, mevzu saylamakta.
Ve sürgünlük mevzusu biz hepsimiz bir Kırım Tatarına siz bütün bu arkadaşlar hepsileri men belesem sürgünlük tokunmagan koranta yok. Onun için biz için bu bir mukaddes bir mevzu. Bilmem aytmak mümkün mü mukaddes degen sözün. Ama pek bir ne mevzu kayсын biz mutlaka vakit biz tokunmak gerekmiz, aytmak gerekmiz balalarımızga. Biz öyle östük. Onun için siz ayta sağ olunuz, razı oldunuz. Razı olmamak olmaz. Bu bizim borcumuz bunu aytmak. Yani bunu da bazılarımda 18 Mayıs arifesinde aytalar. Хватит мусолить эту тему, сколько можно. Biz bunu musolit etmek için aytmayımız. Biz bunu birovlarni açulandırmak için aytmayımız. Biz bunu bilmek gerekmiz, hatırlamak gerekmiz, unutmamak gerekmiz. Ama biz bunu bir nefret için ya da balalarımızı açulatmak için ana bizim milletimiz böyle yaxşı de yaramay adamlar bizni sürgün ettiler. Yok, onun için değil. Bu bizim tariximiz, bu bizim takdirimiz ve mutlaka biz bunu bilmek gerekmiz dep sayam. Aslında men size telefon açkanda teklif etkende bu sürgünlük hakkında, yolları hakkında laf etmek için siz menden soradınız. Aslı birsine gerek mi o yoksa yok mu? Kim için biz işte bu sohbet başlayacağımız ve yapacağımız kim için? Neden o kadar şüpheleriniz var? Bu şüphelerin elbette ki esası var. Bu esassız ya da sebepsiz aytmadım ben bu şeyini. Biz ta Refat Ağa Kurtiyev rahmetli sağ ekende bu işini başlagan edik mesela sürgünlük hatıralarini basmaga, dokumentlerini basmaga. 3 kitap çıktı ve endi 4. kitap çıkacakta anda başladılar. Tap o vakitte kimge gerek bu bezdirdiniz endi bu sürgünlük Bu ne? ne vakit edi? Bu ne diyeyim 2000 yıllarda da Refat Ağa sağ selamet degen dayın mektuplar pek çok edi, olar kalıp kettiler ve o kitap birkaç tom olması gerek edi. 3. kitapta toxtadı. Şimdi de mesela men bazı bir yerlerge barganda manga aytalar, для чего вы это собираете? Kimge керек bu? Керек mi karıştırmaga qozgayсыңыз, adamlarını açulandırasыңыз dep. Ve mında da, men mında da көрем, yani 18 Mayıs arifesinde bir hafta kalganda pek herkes başlay hatırlamaga, öyle böyle. Son kenes suvi, onun için men netem, ama bu şey men toxtatmay, doğru. Men endi 6 yıldan beri bu yürem. Devam edeceğim çünkü daha yapılacak işler var. Ama bazı birde böyle insanların lakaydılığını görsem, merağı olmaganını görsem ya da bu nege gerek var, siz kimni niyetecek olasınız dep. Aslında ne vakit başladınız? Birinci kere yola ne vakit çıktınız? Birinci kere yolga 2019 yılda men sürgünlükün 75 taqdiri degen bir kitap Kırım'da, yani Kırım'dan aylanmaya yür 75 yıllığı edi sürgünlükün. 75 adamın taqdirini yazıp aldım ve sürgünlükün 75 taqdiri degen bir kitap çıkardık. Ve şu vakit kitabın takdimi oldu. Son Mariel'den bir Ramay Yuldaş, o Kazan Tatarı ama Kırım Tatarlarını pek seviyor ve büyük bir dostumuz. O çok kereler Kırım'a geldi. O böyle bir ne yazdı, dedi siz bunda kelmege istemeysiz mi? Bunda da var Kırım Tatarları. Ve bakın 18 Mayıs'ta şu adam nege Yoshkar Olaga çıkıp anda repressiyonların bir hatıra tahtası var. Anda çıkıp o 18 Mayıs'ını kaydeti. Bekim bir ekiden koşulgan adam ola, olmay. O son meni tanış etti Cepar Ablazov'nin. Cepar Ablazov'un da korantası sürgünlükni keçirgen bir ne. Şimdi Volжск'ta yaşay. Sağ olsunlar ve böyle etip men yolga çıktım. Oturdum uçakka, kettim Mariyskiy SSR'ge. Bu birinci edi. Ve sağ olsunlar o adamlar mına hala da biz onlarla konuşamız, katnaşamız degen dayın. Ve o Ceparaga endi jedvel tizgen kartların kim kayerda yaşay, adları neleri pek büyük yardım. Bu men bir kimseni tanımayım, doğru mu? Olarını bile tanımayım. Biz men aeroportta nasıl birbirimizi tanırıq dep nettik, son birbirimizge fotoları yollap öyle tanıştık. Yani şu Mariysk'te 3 hafta oldum ve 3 haftanın içinde bütün rayonlarını aylanıp çıkarım belledim ama lakin ortada Volga deryası aka, Volga. O tarafında mesela Kazmademyanskiy, Kilimarskiy rayonlarga men barıp olamadım. Yani dünyadan ketken soň birinci ketken yerim, benim uzak yerim Azerbaycan oldu. Ve inanmazsınız Azerbaycan'da 2-3 haftanın içinde men 30. yıllarda
мына о да сүргүнлүк демеге мүмкүн. 30-жылдарда репрессияга ограган биздин диндар адамларымыз, биздин бай адамларымыз, задекянларымыз, дворяне, Ширинскийлер, Булгаковлар, Карашайскийлер ve олардын пек чоклары Азербайжанда жанларын кутардылар. Ve элбет Азербайжан медениетине, эдебиятына, икътисадиятына пек бүйүк иссек коштулар. Лекин бу да бир не, яни тарихымыздын бүйүк бир парчасы. Бу шейлерин элбетте ки мен чалышкан болсом, беким япа алмаз эдим деп, onun үчүн айтам. Да, бир себеплери бар эди, Зира ханым, бу ишни япмак, я да башламак үчүн. Yo, sebep degende bu bizim dedim ya, bu men özüm için bir vazife dep sayam, belkim bir ne diyeyim, siltem, ya ne вот что вас подвигло, да, как бы. Мен bir haber okudum, Марийскиде Рамай Юлдаш деген bir arkadaşımız yazа bir Кырым татар картыны суд эткенлер ve ona 10.000 күмүш штраф yazганlar. Yani ağaç keskeni üçün, ne üçün kesti o ağaç tereklerini? Ve Марийскиге барган сон mutlaka şu kartını көрмеге istedим. Ve belki de o 90 yaşındaydı o vakit. Pek bir tesirli көрüşүүлерден birisi oldu. O barakta yaşay ağaç ne bir türlü şarayeti yok. Anda her yerde bu kesilgen ağaçlar ne yata lesapavalnen uğraşkan adamlar. Ya. Son o vay dedi, Kırım'dan geldiniz, yürünüz, men sizin dedi mezarlıkka alып barayım. Andakiler körsünler Kırım'dan gelgen musafir. Men pek buna ne yaptım. Ve ketemiz anda mezarlıkta o birkaç tane ağaçlar o mezarlıkını koralagan ve şu mezarlıkta yatkan adamların birçoklarının baştaşları yok. Tek bundan kiçkene obaçıklar. Ama o ayta herkesin mında kömeydiler. Taze mezarlarda ebet kabirlerde var baştaşlar. Omla bundan kapıçıkını açtı da selam aleyküm cemaat, sizge Kırım'dan musafir getirdim. Men ayaklarım kesildi. Men oturup men dedim bir dua okumağa isteyim. Ve bütün bölgen dualarını okup anda kulbala olsun, ilham olsun. Ve şu adamlarla beraber o adam o kadar kuvandı. Yani Kırım'dan gelip bu adamlarga degende mevtalarga olarga aytam, Kırım'dan kelgen adam hakkında aytam, ne üçün kelgenini aytam. Ve her gün barıp şu mezarlıkны korçalamak, bakmak, otlarını yulkmak. Anda bilesizmi, o çirkiler öyle bir talaylar. Men belledim, men son kızıma telefonu açtım. Men dedim, bu Kırım'daki çirkiler o çirki değil. Onların hepsileri pek yaxşı hayvanlar. Çirki mında sanki bilesizmi, 100.000 tane iğne sizge sançıladı. O adam da onu көрмей. Mına böyle niyeti alışkan ama şu 44. yılı getirilgen insanların birçokları şu çirkilerin talauına dayanalmayıp ölgenler. Ve anda son şu Марийскте yürgende Абхайраға Абкеляmov'un hikayesini etip alıp son Инесса Утяжева деген bir kinorejissörle tanıştım. Men anda Марийскте. O meni bilesizmi nege alıp ketdi? Mına bu ormanın içinde узкоколейка dileri. Anda demek demir yol yok yapalar ve anda kesilgen ağaçlarını alıp çıkalar da ağaçlarını nege başka bir yerge ve o aytты biz dedi endi demirler yok. Reelslerini çoktan endi kıslaganlar ama neleri şpalaları kalgan ve o bana aytты Зира ханым, вот под каждой этой шпалой лежит один крымский татарин. Nasıl etip kayda basacağını bilmesin. Çünkü sen sanki bir mezarlıkta olgandayın. Yani mında dedi her bir terenin tübünde, her bir şu demir yol nelerini, reelslerin tübünde bir Kırım tatarların kemikleri yata. Biz dedi taptık dedi, hatta Arapça yazılgan bir yazılı tahtalarını da taptık. Ve men dedi molla getirip, bir Müslüman mollası dua okup bütün bu kemiklerini bir yerge toplap jıydık. Yani böyle şeylerini yapkanlar. Anda her bir terekin tübünde bir Kırım tatarı yata. Yani ya da şu 44. yılı getirilgen şu Марийскте bir Черная речка degenini ayttılar. Yani onun etrafına getirgenler Kırım tatarlarını iyun ayı ama daha kar yağa, kar yataydı. Nede ve o adamlar endi ev mev yok. Ormanın içine getirgenler olarını. Olar bir sutka, iki sutka buzlaylar yarısı anda ölgen degenden son çare tapalmayıp hepsini atıp taşlaganlar. Просто расстреляли всех.
И ненің ішіне... Чүнки бүлмелер не пажақлар, не рейс ғажақлар. Қайда сығдырajaqларын білмейлер, не яптырajaqын білмейлер. Чүнки анда çalışacak адам yok. Ya erkekler yok, hepsi kartlar, ballar, kadınlar. Олар не yapıp olacaklar. Onun için kolay bir çaresini taptılar, diye hepsilerini attılar, расстреляли всех, выбросили в речку. Bu şeylerin bizler bilmek gerekmiz, men bilesem. Bu bir yerlerde olar yazılmaz, netilmez. Onun için bütün bu yollar ağır, pek ağır yaşaması. Çünkü her bir insan sen onun taqdırın yaşagan gibi olasın. Onun keçirgen günlerini keçiresin. Onunla beraber vagonda doğurasın. Onunla beraber balan kömesin, anan baban kömesin degendayım. Onun için böyle bir mevzu, pek ağır bu yollar. Şu Марийскийде білмеймін, бекім бірінші олғаны үшіндір бек тесірледі. Менің, білмейсіз, көз яшларым құрымады. Мен білхасам, бұл 80 yaşında, 90 yaşında ақай кішілер, қадынлар ағыласа, о, мәді бір şey, біз епсіміз алыштық. Ама еркек кіші оғыңызде отырып, бала ке бағыласа, оңа даянмақ бек қиын. Mesela Mehmet Ağa Celal Küçük Özdenbaş'tan bir tasavvur ettim. Küçük Özdenbaş nasıl bir cennet bir yer. Kurantalarının taqdırı o kadar bir ağır, bilesiz. Mehmet Ağa laf etip olamay. O tarafta ağlayım, ben kameranın bu tarafında ağlayım. Kamera degende işte bir telefonun nesi, fotoaparatın. Küçük Özdenbaş'ın nemseler yakalar, partizanlarga yardım etkeni üçün. Ve son endi немселер Қырымнан кеткен соң көй азат oldu, қайтыңыз деп çağıralar Özden başçılarını. Олар келелер evine ve endi bu yaş ballar. Babası deydi ki bu ballar şimdi keder edecekler. Çünkü evi yok. Yakılgan, tek duvarları kalgan. Ve bularını amca ağasının şu Mehmet'ini ve komşu da iki balanı yollaylar Yaltaga. Yaltada kart babası yaşay. Tasavvur etiniz 17 Mayıs günü. 18 Mayıs günü olanı sürgün ettiler. Anası, babası, ağalarının beraber düşüler Kastramaga. Bu iki bala kartana kart babasının düşüler Mariyske. Kart babası birinci günü öyle. İbrahim kart babası. Kayırdı kömüldü. Kim kömdü? O balar kaydan bilecek? Amca 15 yaşında, Mehmet Ağa 12 yaşında. Ne Mehmet Ağa ayta, amca akam деп laf ettiler Özden başlar. Ağlaydı dedi, men kadalarımı bakmak için hırsızlık bile yaptım деп. Gecelerin indi bu nelerin, anda yerli yaşagan adamların çöplüklerini karıştırıp kartoп kabukları kıdıraydık di. Біршілер қыдырайдық, оларны işte pişirip aşaydık. Son kene de şu amca ağası 15 yaşında bala, o pek erте büyügen. Ana babasını kıdırıp tapa Kastrama'dan, olarını çağırta Mariyske. Bir yıldan galiba babası keçini dayanalmay bu nege. Son anası keçinin, kartana kart babaları keçinген çoktan. Yani bu kadar bir ne, on nasıl? Son meni Mehmet Ağa ayta, yürü men sana göstereyim, menin azbarımda Kırım'ın bir köşesi var. Yani küçük Özdenbaş'tan getirgen yüzüm çubukları ve parnikке oturtkan olarını. Çünkü anda o pek kıyın öse, soğuk havası ve o yüzümlerini göstereyim. Bu mendeyim. Yüzümleri vereyim mi, yok mu? Evet. Parnikin içinde. Parnik içinde, onun için. Şu Mariysk'te aytam da er bir koruşu pek neydi. Mariysk'e onda Ural deyler, hatta o pek bekim Ural değildir. Ural endi o ne, Molotovski da. Su, Yalta, Mishor, Degirmen koy, böyle yerlerden sürgün etkenler. Neden? Küçük Özdenbaş, Bağatır'dan. Degirmen koy degende, mesela mına Zeliha Niyaziyeva degen bir yazıcımız var edi, o cenk iştirakçısı, partizan. O Dağlar başında degen bir kitap yazıp, anda Ayşe Karayeva hakkında yazgan edi, partizan kadın. Bu sen tap nede Lenin bayrağında çalışkanda, nede okup yıldızda biledik. Ayşe Karayeva 6 balalı kadın, partizanlarga ötmek pişirgen üçün, yardım etken üçün, onu nemseler yakalaylar ve kıynaylar. Partizanlar kayırdı, demek atriyatını gösterecek, ne edecek. Akayı Abibullah Dursun,
бір тасауыр ет. Бірінші Жиан Женкінің iştirakçısı. 1914 жылын, тап 5 жылдан башлайын етмеге, о 1895 сенесінің баласы. Бірінші Жиан Женкінден медальлері бар. Чар Русияның берген медальлері, нелері. Ве енді екінші женкі башлай, екінші женкте де о партизан, апай да партизанларға ярдым ете, 6 баласын тұшын мейіп белкіде. Ярдым еткен үшін немселер яқалап, сон баларын кетірелер де, анасының огынде қинайлар баларын. Сен шында айтмасаң, бұл баларын атарық деп. Айтмай қадын. Айтмай, оны аталар, жеседі ята, ве немселер қарауыллайлар. Яғни кім кележек бұл жесетін алмаға? Ала алмайлар, бір гежеде, сон бір қач күнден сон партизанлар гежесі қырсылайлар о жесетінде көмелер. Ве тасауретін шу қадынның, ве шу Абибулла Дурсунның, ве шу Айше Караева Дурсунның баларын мен көремін де, Марийскіде олардан yazып алам. Ава Дурсун, Мунивер Дурсун, о қадынның анда айтқанлары ақылға зарар бұршы. Насыл етіп, мына сон, мына бұл не, яғни Kaç yaşında ediler o vakit? Олар 6-7 yaşında, 8 yaşında küçük балалар. 6 баладан üçü ölü, üçünен beraber babası sürgün etili. Анда мен барғанда, о деді бір неміз büyük ablamız енді Қырымда, Аллаға шүкір көшті, ama біз мында қалып кеттік. Деп. Бөлі бір айтам да ақылға сығмаған, анау Уралдағы кімлер қабатлы ақыллар етмез дегендайын, керчіктен де ақыллар етмей. Бұл инсанлардың не қабаты бар еді деп. Aslında siz Kırım'dan çıkanda nasıl duygularla çıktınız? Бір тарафтан мына элбет, насыл, наверное, как обычный журналист, да, что-то такое прям бек бір мираклы, бір кемсе көрмеген, ешітмеген, шейін язып алмаға көрмеге, ну, журналист оларақ мені аңларлар. Ama bazı bir yerlerde, er yerde böyle bir sıcak karşılaylar деп bellemeniz. Kuğan soyları da ola. Anasız... Onu bu neleri yaşayan şeylerini hatırlamaya istemegen soyları. Hatırlamağa istemegen soyları. Belkim bir ne de... Mesela şu mına endi Mariysk'ten kaytıp geldim. Son Урал, мен дедім, yok, мен ақиқи Уралға барайым. Мен Уралға бармақ керем. Свердловская область демек, и Молотовский край, яғни Урал, Пермский край делер шынды. Ве анда енді мен білем, пек çok адам не тейді. Асылында мына егер не етежек болсақ, мына шу 44-ші жылда бұл Берияның Сталинге yazған бір несі бар. Талапчасы, да, заявление, заявка. То есть мына демек Марийская ССР, Молотовская область, Горьковская, Свердловская, 4 тане областьқа демек 10.000 қорантаны мына бұл дақ кесім ішлерінде, целлюлозно-бумажная промышленность. Анда çalıştırmak үшін 10.000 қорантаны сорай о. Tabii ki 10.000 қоранта yollanғандар. Ve мына егер біз есап етежек olsak, мына Марийскийге 9.060 кіші, бұл мен не деймін, ресми рақамларын айтам. Неге 10.000 кіші Уралға, сон Свердловскке 6.000, Горьковскийге 5.000, мына бөле орталама 30.000 рақам чыға. Насыл етіп 10.000 қоранта 30.000 адам олар. Оламаз. Doğru mu? Бізде Қырым татарларда бір қорантада бір бала олмас ке. Қоранта 3 адамнан ибарет дедік. Ең азından milli әрекеттенелері сайған вақытында ең азından 5 адам деп сайдылар. Яғни ана, баба ve 3 бала. Біз бек яқшы білеміз ке, әр бір қорантада о вақыт, шымды енді бекім бардыр бір бала, 2 бала, ama o вақыт әр бір қорантада ең азда 7-8 бала бар еді. 10 бала, 12 бала. Яғни бұл не рақам. Яғни сон шу Уралға барған вақытында бұл шейінде айтмақ керектір белкім, базы бірлер бекім беген мезлер. Мен барған ерімен мұтлақа ерлі тарихчылармен, алимлермен көрішмеге тырышам. Ксенофонт Никанорович Сануков. О пек çok Қырым татарларының сүргіні ақында yazып, балалықтан олармен бері өскен. Оның үшін баяғы таяқ ташаған бір инсан, оны іштен қуып, нелерінден түшіріп, яғни сен не бос сатқынларыны язасын. О адам ойлай айтқан еді, мына бірінші келген вақытында, mesela бір 20 адам олардың, не деймін,
хабержилер, стукачи, да, комментаторлар арасындан ойлес ойларны нетелер, олар тайынлейлер. Бір елдан соң олардың сайысы меселе пек чоқ олды. Яғни, сон меселе комендант қайдан білеже кім не ақында айтқан, доғры ма? Тек мына біз өзара отырған вақтымызда Қырымны қатырлаймыз, ана яда немселерні қатырлаймыз, екінші күні сені ана немселерні мақтай деп яқалайлар. Яғни дежегін шу перімде маңа деділер бөлі бір қадын бар. Мен пек істедім көрішмеге. Разы olmadı. Yok, elbette razı olmadı. Balları yok, там, зачем вам это надо? А yerli adamlar, yani Kırım Tatarlara ayttılar, herkes bileydi bu işini yapkanın ve anda çakkanın da bileydiler. Bir kişiге қошмай еділер. Сіз журналист olarak bir kere böyle adamlarla interview aldınız, böyle taptınız böyle adamları? Мен таптым, олар істемеділер. Істемеділер лаф етмеге. Шу неде Уралда неге бардық біз Касинский район, сон шу не Красновишерский район, Березники, Соликамск өрлерге бардым. Мен оле адамлар бар дейлер, ама ләкін көрішмеге істемейлер. Сон mesela қарышы Құран толса, біз бір евге бардық, анда Хожасы Қырым татары, апайы башқа миллет. Очқып ойле бір нелер айтты маған, мен вы так хорошо знаете историю крымских татар. Конечно, ана мен қайнанам дей немселерінен, мен оған шен айтам, немселерінен дей үрген, onun үшін бүтін Қырым татарларыны мен дейм, машалла, бір қадын үшін. Бүтін Қырым татарларыны onun үшін сүргін етілер. Сіздің қадынларыңыз ойлейді, бөле. Мен дейм, а насыл етіп сіз Қырым татарынан яшайсыңыз? Мені көтеклі язды оқадым. Пошла вон отсюда деп. Мен дейм, сіз ұқадар Қырым татарларын нефрет етесіңіз, олардың бөлі бір сатқын олғанын білесіңіз, мұна үшін сөйлейсіңіз. Емейсіңіз. Ve сіз мұна үшін Қырым татарының яшайсыңыз. Gece kunduz onu yatıp durasınız. Bu nasıl bir şey? Son Doğru cevap vermedi. Kudu, siz не зря вас сюда выслали деп. Öyle. Aslında uyana varganda, hem de Kırım'dan çıkanda bu denişmeler, yani yoldaki denişmeler nasıl duygularını hasibetlendiniz, nasıl keder ettiniz? Aslında tek yani tabiat hakkında demeyeyim, klimat hakkında demeyeyim aslında. Yok, elbette ki tabiat bazı bir yerlerde aynı tabiat. Yani bizde çam terekleri ösmeyeyim ya da bizde ne orman yok mu? Var, doğru mu? Dağlar da var. Ne de бар. Elbette ki бекім шарайт olarak bizde yumşak havası. Mesela men Mayıs ayında bargan vaktim oldu. Sentyabr ayında bizde de 30 derece sıcak ama o taraflarda endi 9-10 derece soğuk. O kadarlık bir iklim nesi var. Bilmeyeyim, men hepsi bir kaydadır kayırge barmasam bu ne diyeyim, en büyük bir duygu içimdeki bu ev duygusu yok. Sen evde değilsin. Yok. Onun için men o adamlarını pek acıyım. Nasıl yaşaylar bunlar? Men mesela pek çok yerlerde oldum. Ama bu ev duygusu tek Kırım'da var. Tek Kırım'da. Men mesela Özbekistan'da doğdum, ostum. Onun için bir yana çıkkanda endi şu günü sağınıp başlaysın evine. Anda bekim senin evinden, senin şarayıntını 100 kat yaxşıca şarayetler, böyle bir muhteşem bir ne saraylarda oturasın ama o senki değil, sana yabancı. Bu adamlar nasıl alıştılar, nasıl kaldılar anda? Оларнен aslı böyle şeylerden laf ettiniz mi? Sahip olmak yani. Bu Ленор ханым, білесіз, мага er vakit mına men nege bir paylaşsam bu hikayelerini, nelerini bir kesek mına bundan olur olmayacak adamlar pek akıllılar çok. Bizde bu aytalar divanlı ekspertler. Olar akılda milli çizgimiz. Да, akılda neler başlaylar айтмаға. А что вы не спросили, почему они домой не едут? Что они там забыли? Пусть едут домой. Мен мына 6 yıldan beri yemin etем, bir kimsege ne üçün қайтмадыңыз Қырымға деп сорамадым. Мен жұрат етіп оламадым бұл суалны бермеге. Мен ақым бар ма? Менде böyle салахиет бар ма? Полномочия, да? Сорамаға адамдан не қайтмадың Қырымға? Мен бір суал берем. Сіз Қырымға бардыңыз мы? Сүргін етілген сон, көрдіңіз мі Қырымны бір кере да? Бардыңыз мы? Балаларыңызға көстердіңіз мі доған еріңізні? Оле суал берем. Ама не үшін қайтмадыңыз деген суалны? Бұл бек ағыр бір суал. Ve мен sübet etken adamların %90%'ı
асіретлік чеккен адамдар. Білесіз, артымнан ағлап қалған адамдар, хаттылар бар еді. Біздің де алып кет Қырымға деп. Насыл алып кетсін? Чарең болса да, епсін отырда жаң бір пойызға алып кележең Қырымға. Яшлар үшін, олар насын, олар үшін Қырым бір мұйымлығы var mı, yok mu? Қырым үшін düşünülер ма, göz огне tutалар ма, aslı белгілер ма, yok mu? Білген сойлары да бар, білмеген сойлары да чоқчадыр. Білмеген сойлары деп, мерақланмаған сойлары. Бекім яшылығына барып тұр, чүнки енді о шарайтты доғды, алышты, ойырын нелерін қабыл етті деген дайын. Мерақланған сойлары бар, Қырымға меселе қайтмаға істеген сойлары. Мен ер вақыт олар бір шей сорасалар, насыл етіп қайтмақ мүмкін, оларға yol көріқларını öğretmege тырышам. Яғни мына бөле yapmaq керек. Шынды меселе шу Уралда, Мариэлде, шу Русияда мен айтам сізге ең қолай фурсат келді шынды. Не үшін пайдаланмайсыз? Сіз барып анда яшай білесіңіз. Кем білсін, олар енді алышқандырлар. Ершелерін, баяғы бір нелерін жойдылар анда. Aslında sizin marşrutunuz nasıl neden başladınız, andan başladınız? Hem de bu yani bilmeyeyim stansiyalar vardınız, nasıl siz onları gördünüz? İşte bu поселкалар, şarayitler, baraklar. Elbet. Baraklarda yattım, baraklarını gördüm. Şu Uralda da, Mariyskide de Kırım Tatarları yaşayan baraklar hala da tura. Hala da tura. Evet, anda yaşaylar. Hem de o yanda yaşaylar. Evet, yaşaylar. Красновишевцте de öyle. Bazı bir baraklarını bileki abadanlaştırganlar uyan biyanın. Ama bilmeyeyim men için deyim nasıl yaşamak mümkün böyle evlerde. Ama onlar alışkanlar, yaşaylar. O baraklar tura elbet. Mesela Uzbekistan'da yok endi o şeyler diyeceğim. Ama o taraflarda marşrut degende şu Mariysk'ten başladım mı, son Ural'a kettim. Son özüme dedim ki böyle bir ne koydum. Yani Kırım Tatarlar surgun etilgen 5 regionga hepsine barmağa. Ve bütün vilayetlerge barmağa. Benim mesela istegim var. Barmak küçüm de var. Bir ne diyeyim, bir iktidarım yok. Men başında bu işini başlaganda bazı bir adamlar vay bunu bir leyha yapmak gerek, proyekt yapmak gerek, ne etmek gerek. Ana böyle bir planlarımız var idi. Yani 5 kitap yapmağa. Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan. Yani her bir regionga. Ve son film yapmak. Çünkü her bir insanın takdir hakkında film yapmağa mümkün. Ya da mına bundan seriya bir levhalar gibi yapmağa mümkün. Onlar bir-birine uşamaylar mı bu tarihleri? Bilmeyim, men 1000'den ziyade adamlarını bekim yazıp algandırım ve aynı elbet ne diyeyim hareket aynı kelip ayttılar, ne ettiler, lakin her bir konandan özünün bir özgün bir nesi var, çizgisi, bir hareketi ya da bir şeyi ki kaysı komşusundan ya da soy soplarından fark eti. Mesela şu Mariyski'ye bargan vaxtında adamlar aytılar 56. yılı bu ukaz çıkkan son, olarını bir toplaylar son, 67. yılı çıkan fermandan son, olarını kene toplaylar ve her birine yazdıravar raspiska. Men bir vakit demek Kırım'da kaldırgan mal mülküm evim talap etmeyeceğim ve bir daha Kırım'a kaytmayacağım. Slovo dayut, Kırım'a kaytmayacağım. Olarga aytalar, siz Kırım'ı endi Kuneş başka taraftan çıkkanda korersiniz. Allah'a bin şükür, Kuneş her vakit çıkan tarafından çıka ve biz Kırım'damız. Yani bu insanlarga böyle o raspiskalarını kaydan görmegen mümkün. Tek o adamların kolunda var. Var mı öyle soruları? Var elbet. Daha kaldı mı? Son neler, yani ne için kapatkanları, olar sürgün etilgenini daha yetmeyip adam 3 kilometrden uzakça ketmeye olmay. O 4 kilometr ketti mi bir kereden onu kapatalar. Yani son daha birevler çaksa, deminki aytkanım nelerden 20-25 yıl almak hiçbir şey değil. Birinci yılları halkımızna uyana sürgün etilgen son, birinci yılları, bu yılları hakkında siz laf etken adamlar onları hatırlaylar, nasıl bu yılları hatırlaylar? Elbet, pek hatırlaylar. Korkan soyları da var. Pek yaxşı edi, bir şey yok edi dep aytmagan soyları da var. Elbet. Evet, bu vaqtgacha o korku
Меселе бір қадын айтты, анам бабам бізге бір вақыт айтмай еді, біз білмей едік, біз қырым татар болғанымызды білмей едік. Бір қадын маға айта, мен енді 6-жым, я 5-жым, 6-жым сыныфта оқыған вақытында ожалары башлай қырым татарлар ақында ярамай бір шей айтмаға. Енді бұл біле қырым татарлар оған. Ве ана қырым татарлар ептілер сатқын еділер, немселерінен чалыша еділер, оның үшін олары сұргын еділер. Ве бұл ағылап чапып келе, шу күні бабам сабаға же бізге башлады айтмаға дей. Қырым не олғанын, не үшін біздің халқымыз сұргын етілгенін, ве біздің бір түрлі сүчіміз олмағанын, не үшін сүргін етілгенін аңматып оламайлар балаларға. Балалар нетілерді. Ве бір чоқ балалар ойлайтайды, біз балалықта мына бөле шейлеріні көріп, татар олғанымыздан утанайдық. Адымыздан утанайдық. Чүнки, меселе, мектепте, мына шу Уралда, мына Перм өлкесінде, Молотовскийде, анда бір қыз айтқан еді, мен адым, езан чағырылған адым Найле еді. Ама неде сыныфта бек мысқылла еділер, ерлі балалар, нелер. Сон адын деңіштіре. 18 яшына кірген сон адын башқа етіп, Найледен Неле ола, Нелли. Ондан сон көреки, не қадар дүлбер бір ат, не қадар яқшы бір инсанлар кені деңіштірмегесті, ама ләкин енді өле қалды. Яни бөле шейлер елбет, оларны да айтқанлар бар. Гизлемейіп айтқан адамлар бар. Чоқсы бұл қорқы әлі да мына арадан 80 ел кечті. Епсі бір насылдыр бір сақыншақлық, бір қорқы бар ішілерінде. Бұл қартларда, yoqsa яшлары? Қартлардан енді яшларға да кече. Қартларының қорқысын белкім аңламақ мүмкіндір. Чүнки комендантқа чағырмақ, қапатмақ, eziyetlemek, ақарет етмек. Ama олар өз балаларына да бұшыны сіңдіргенлер. Яни бөле керекні сізге айтмаңыз, яни башқа тілде лаф етмеге тырышып, татаржа лаф етселер біреулер қорқызыр оларын деп. Сіз оғырашқан шелер, бұл ғалба документальная журналистика ona дейлер, я? Әлбетте. Аслында біз білмейін тарихи сайфлері да нақадар бар, бөле? Мен белесем да пек чоқ, яни бекім білінген сайфелер, ләкин да толысынан açılмаған, да толысынан огренілмеген. Сұргүнлік әлбетте ке насыл олса да огренілі. Мен белесем бұл мевзуларда да мына бұл 30-жы елларда репрессияға оғратылған инсанларымызның яни тағдырлері. Свердловский вилаетінде, mesela мен бөле бір Қорантанен таныш олдым. Улақлы көйінден қарт бабалары сүргін етіле, дин адамы. Ве анда баласымен берабер, büyük оғылмен, 15 yaşında оғылмен, олар 5 балалы Қоранта, бақыңыз, анда кете, ве о молла адам. Молла не оқымыш адам, китап оқи, Құран оқи, адамларын өгірете, оғыл да оның янында ярдымчы, ве олар чалышалар енді дақ кесімде. Пек ағыр бір іш, анда бір норма бар, ве оғыл норманы бежеріп оламайды, оны бригадан адамлар өлдірелер көтекіліп. Чүнки бригаданы бүтін артқа чеке, оға даянамай бабасы өле, ве бір тасауыр етін шу орманлар ішінде қадын 5 баламен. Ең küçüğü да құндақлы бала, 40 күнлік бала. Бұл инсанлардың тағдырлары мен білесем да açılмаған біз неде яптық. Мәселен, Қазақстанға мен барған вақтында мұтлақа Алжир лагеріне бармаға істедім. Чүнки о да біздің тағдырымыз, яғни 37-38 жылы атылған интеллигенцияның қадынлар үшін лагерге анда yollanıла. Ve анда мен барған сон, маңа деділер ки бұл неде қасабада, яғни тек бұл Алжир лагерінде дегір, Қырым татарлары да бар, бір 15 Қоранта. Мен шаштым, ішті бір ерде yok еді өлешке, қайдан олар келділер. Ve екінші кере мақсус анда бардым. Ve керчектен де олар şu 56-й жылың указындан сон Уралдан анда Қазақстанға алып кетілген нелер. Ve олар şu асылында лагерде олған қадынлардың тағдырын біз епсін білеміз, білмейміз. Тек Бекер Чобанзадең қадыны анда олғанын білеміз. Ve Абдулла Латифзадең қадыны анда олғанын білеміз. O da sürgünlük mevzusының бір несі бұл, парчасы, бір қысмы. Қалған қадынлар. Асан Сабри Айбазовың қадыны қайда кетті, Билал Чағарың қадыны қайда кетті. Бір чоқларының, Баданинскінің қаны олар. Білмейміз де.
жоқтыр. Бір сатыр біле бір ерде жоқ. Мына бұлар үстінде çalışmak керекміз. Сон мына шу біздің задекянларымыз 30-шы жылларда қиыр-шиыр етілген оқымыш инсанлар, илері инсанлар, олардың бір сүчі шу зеңгін олғанларында белкім бір қырымны гүллетмек ниетлерінде олғанда инсанлар, олар да дағылдылар ереге. Мына шынды аттаки Иранда біле қырым татарлары бар, қайсылар ке шу 30-шы жылың сырт рүзгарларымен анда кетілген инсанлар. Мен белесем да пек çok sürgünlük mevzusuna maşında laf etemiz. O mevzu bile daha tolusunun açılganı yok. Tek 44-cü senesi de giriyor değil mi? Elbet. 44 senesi değil. Onun da sürgünlük 30-cı yıllarda, 28-ci yıllarda başlayan şey o sürgünlük değil mi? Onların da aynı vagonlarga oturtup, yüklep, al barıp anda не дейм, мына бұл Свердловскда, Краснотуринске, мына бұл декабристлер оған нелерге, орманларға, олардың барақларына алып барып, қырым татарларын ташладылар. Бойлы бір нелеріні біз епсін білмейміз деді. Олардың огіренме керек, бармақ, yapmadık o şeylerini. Білесіңіз, не қатырладым, сіз бір вақытлер маға сөйледіңіз, 44-cü yılları sürgünlük bu tek көз яшлар дегіл, bu рахамлары. Elbet. Bu tarihleri. Elbet. Biz aslında sürgünlük hakkında aytқанда, elbet biz hepsimiz insanımız, ağlayımız, duygulanamız, heyecanlanamız. Lakin elbette ki rakam ve rakamlar mutlaka rakamlar şahatlık etmek gerekler ve bu rakamlarını mına mesela şu ne kadar insan sürgün etildi Kırım Tatarlarının. Şimdi tam bir saytıp olur mu? Kimse aytıp olamay. Biz mesela 80-ci yıllarda 180 bin edi. Son 90-cı yıllarga kelip endi 190 binge көтерілді. Son mına bu bir-iki bir serbestlik kelgen son 193, 190, şimdi endi tap 230 bin deyler. Ama Milli Hareket tap 60-cı yıllarda başlay bu sama perepis ya. Onu yapkan vaxtında onlar orta hesapnen pek balaban bir iş yaptılar o vakit. Bu rakamını çıkarmağa tırıştılar. Çünkü onlar bildiler ki 60-cı yıllardan başlayıp 65-ci yıl enine bu Milli Hareket iştirakçılarını kapatacaklar ve onlar sudlarda elbette ki son sözünü aytacaklar, bir neler yapacaklar. Bizni ne için sürgün ettiler? Yani degenimiz gibi bir herkesin ağzında bir ne var. Yani sanki biz nemselerine. Biz ne kadar adam son ölgen insanların resmi malumatlar nasıl beri? Bir bin, 2000 adam öldü. Yok. Erpsi korantalarını eğer soraştırıp onlar bu rakamlarını çıkardılar. Ve bakın ki 200 bin adam değil ve bir hucur şeyi de Lenora. Bizni sürgün etilgende biz 200 bin edik. Qaytıp kelgende 200 bin olduk. Aradan 30 yıl geçti Kırım'da yaşaganımız. Hala da 200 bin. Ne ösemiz, ne ölemiz, ne eksilemiz. Aynı şu rakam. Yani yalan bir rakam. Mına şu Uralga sürgün etilgen adamlarını dedim ya, mına 10 bin koranta. 10 bin koranta 50 bin adam olmak gerek. En azdan. Yani her bir korantada 5 adam desek. Saysak anda 30 bin kalganı kayda? Yoktur. Ve elbette ki bu rakamlarını biz mutlaka ortaga çıkarmak gerekmiz ve hakikatını biz aytmaymiz. Biz dülber etip göstersinler ya da yaxşı etip приукрашивать не надо, Rusça aytması. Gerçek. Bu rakamlar tek insanlar için değil, insanların rakamları değil de bu Kırım'da kalgan kitaplarımız, milli digerlerimiz. Onu aytacak olasın. Bakın Sama Peripis'in anketasında 65 tane sual var idi. 65 tane. Anda azbarında ne kadar terek öskeni, insanın evinde ne kadar kitabı olganı, aranda ne kadar ayvanı, koyu, sığırı olganı. Koyunu aytam, endi koyun kartlarını. Koyda ne kadar cami var idi, ne kadar mektep var idi, ocalar var idi, izba çitalyalar, öyle şeyler yazılı. Ya, o vakit öyle aytaydılar, izba çitalya deyip. Yani ne kadar kütüphaneler, bütün bu şeylerin, hatta ki balların oyuncaklarına kadar. Yani nasıl oyuncak var idi ve ne kadar oyuncak var idi? Kokla mı var idi ya da başka bir oyuncaklar var idi? Savut sabalar hepsi ayrı ayrı. Aytam 65 şey. Yani bu tek cenkte olgan insanların ya da tek sürgün etilgenler ya tek ölgenlerin rakamı değil. Bu bizim bütün varlığımızın. Kırım'da ne kadar toprak var idi, ne kadar orman var idi, ne kadar özenler, hepsinin adları.
О вакыт олар япканда вакытында яптылар, о вакытта картлар бар еді, эпсилер билейдилер. Ve olar elbette ki koyun tarihini şu adamların aytkan şaatlıklarının nettiler, kaytadan tiklediler. Bu pek balaban bir iş, men bilesem, mutlak şu için gerek bizge bütün bu bilgiler. Да, elbet, men O'zbekistonga bek minnetdarım, O'zbek xalqına da pek minnetdarım. Elbet olar bizni kabul ettiler. Oların da suçu yok edi. Niçin oların toprakları, vatanları bireylerin ceza yeri olmak gerek? Niçin? Mesela men de canım ağrır edi, Kırım'a bireylerini getirdim. Kırım'a getirmezler cezalamak için. Onun için Özbeklerin de anlamağa, ama vatan tek Kırım edi ve tek Kırım'a kaytmak. Elbette ki bizni Kırım'a o tuta. Bu kuch. Zaten hepsimiz şu niyetinden kaytacağımız, buna yarın bir gün kaytacağımız ve hatta ki şu 67-68 seneleri verbovka meselesi çıkkanda babama öyle kağıt geldi. O savhozda передовой mexanizator, pamukçuya ordenler, medaller degendayin. Son babam soray, yani bütün halkımız kayta mı dep. Babam ayta mektep görmegen adam. Men anam da babam da ikisi de okumadılar. Oksuz kalıp mektep köre almadılar. Babama de yok, biz tek mına bundayın böyle ileri işçilerini передовых этих, demek mına Ленинский rayон, там Раздольнинский rayон, o yakınlar yol alacağım. Babam degen yok. Men öyle kaytmayacağım. Men bütün halkımızla beraber kaytacağım. Onun için mına bu 88-89'larda bu ne başlaganda elbette ki birinci kelip babam o'zining doğan köyü yok. Anamın da babamın da, ama o taraflarga, yani anda yaşayacağımız ve Allah'a bin şükür babam hepsimizin getirip men Lenin bayrağında endi çalışaydım. O dedi biz ananın maşinada keteceğimiz, ama sen kardeşlerin alıp barmak gereksin anda dep. Aslında bu Uralda kalgan halkımız ve Özbekistan'da kalgan halkımız, onların arasında bir farkı var mı, yok mu? Nasıl onlar Kırım için düşünürler, sürgünlük hakkında ne düşünürler, nasıl düşünürler, onlar için bu mif, bu bilmeyim bir yara mı, nasıl onlar düşünürler? Elbette yara hepsi için yara, Özbekistan'dakilerge de, Ural'dakilerge de. Belkim Özbekistan'a düşken adamlar biraz çaslıdırlar, çünkü til yakınlığı var idi, bir din, yani pek kıyın olsa da şarayet Kırım'ınkinden ne olmasa da, mesela men Mayıs ayında bardım, anda bizim adamlarımız iyunun başında bardılar. Anda ateş, cehennem sıcağı. Nasıl dayanacağız? Kırım'da ne kadar yumuşak, dülber bir bar havasından elbet anda pek zor. O tarafta, bu tarafta, ama ne de Ural tarafta belkim bu yabancıların içinde belkim olğanı üçündür olar sakınıp öz kabuklarında öyle kavurulganlar degendayın. Belkim azca Kırım'ı hatırlagandırlar. Halbuki men birçok insanların niyetim, olar sağınalar hepsi bir Kırım'ı. Yaşlarda yok o şey. Ve Ural'daki birçok adamlar son Özbekistan'a kettiler de. Mesela Özbekistan'da soysoplar pek çok ve dinimiz saklanır, tilimiz saklanır dep. Öyle. Olar elbette tillerini saklap kaldılar. Ama ne de Ural'da, Marisk'de kartlar laf ete, yaşlar laf etmeyler elbette. Aslı. Yok, aslı demek... Yoksa Kırım'daki durumu gibi. Men de ona er vakit yanam, biz Kırım'da, biz sürgünde tilimizni joymadık, gayip etmedik, ama Kırım'a kelgen son, şimdi bilmeyim. Bilesiniz, Özbekistan halkımız için düşünsem, men bakayım, aslında siz o sayfelerde onu koyarsınız, bu malumatlar. Onlar birbirinden yakınca yaşamaya öyle niyetleri var. O yanda bir teşkilatı var galiba, Avdet, ya. Özbekistan'da var. Özbekistan'da da. Ne de Kazakistan'da var. Kazakistan'da da var. Ne Ural'da yok. Yok. Ural'da yok. Cevabınız var mı? Ne için? Bilmeyim, olar öyle toplanmaganlar. 56 şu 67'lerden son 80'lerde bu milli hareket neleri yapılganda, olar Marisk'te öyle hareketler olgan. Olar da evet, olar olganlar, olar eşitkenler, yani Kırım'a kaytmak hareketine koşulup milli hareketke koşulganlar olgan. Ve anda aslında kaytarmaklarının de vardı Marisk'e elbette. Ural'a bardılar mı yok mu bilmeyim, no Marisk'e barganlarını bilem.
бекім Татарстанға якын да енді бекім оның үшіндір. Ләкин олар әлбетте ки білейділер. Шымды mesela Қазақстанда бек фаал бір не бар, меркез, ватандаш. Қазақстанда мага çalışmak pek kolay oldu. Kolay oldu neden? Yani bütün teşkili meselelerini şu yerli teşkilat boynuna aldı. Men оларға pek minnettar. Мына Урия Курташирова шында o vakit men barganda Саид Бабалиев еді, Саид аға, Сейт аға сау olsun. Олар бір кереден bütün жедвеллерін тізіп, картларны қайда кімге еркезге телефон açıp, yani sen istейсің, істемейсің yok. Мына келecek адам, демек сіз білгеніңізді айтажақсыңыз. Öyle Қазақстанда да pek böyle bir tesirli görüşüler, neler oldu. Neden? Ne tesir etti sizni? İnsanların taqdirleri. Mesela birinci barganda Қазақстанға мен 2 kere barıp keldim. Birinci kere barganda bizde en qart adamın kadın var, Авабай, mutlaka barmak gerek. O pek hasta, sizni pek bekli, biz ayttık. Men onu көргенде pek nettim. Bilesiz içim kan ağladı. Çünkü ayakları gangrena. İki ayağı da öyle çi yara. Ve o kadın dayanılmayacak nelerini azapını çekip kız ayta, men anama ayttım, anam sen bek çekişesin, belkim gecesinin de ona ne verdim diye. Biz bale bu işe de bek ne bek güçlü soyun. Bekim yok, men aytmak gerekim. Ve balları toplandılar. Авабай, Ава Ганиева, o Бақсан көйінден. Бақсан көйінде немселер баяғы қиыр-чиыр етіп, адамларын тірли яққан. Mesela мына Зулейха Чобанзаденің оғлы, шу Бақсанда немселер 7-8 Қырым татар егітлеріні яқалар, ve şu sırada onun da oğlum. Yani Бақсан көйі. Camini яқалар. Ve bu Авабай o vakit 12 yaşında bala eken, cami yana deyip çapı bardık diye, camide diye Kur'an sandığı yanaydı diye. Herkes birer kitap kutarmağa hiç olmadım şu kitaplarını. Ve o bala akılının şu yangan Kur'an'ını ala. Kur'an belli ama Kur'an değil eken. Başka bir dini kitap. Ve onu şu kitapla beraber sürgünlükке. Уралға түше. Уралға түшіп, Уралда o Қазаққа ақайға бара. Қазақ да sürgün etilgen, bütün belelerini көрген, репрессияларға uğragan bir Қазақ. Ve son олар Қазақстанға қайтып келелер, onun vatanına. Ve şu Авабай hem ağladı, hem yırladı, hem aytты. Мен yazып алған соң, бір айдан соң кетшінді оқадым, бір айға бармайып. Білесіз, балалары dinlеп отыралар, мен балаларына айтам, мен ялбарам. Егер бір сөз қошажақ болсаңыз, olmaz. Kartlarını hiç bir vakit оларны bölmek olmaz. Оларын dinlemek gerek. 2 saat mı, 5 saat mı indemeyip ağzını açıp dinleyeceksin. Evet diyeceksin. Олармен beraber ağlayacaksın, күлецeksin. O vakit sana o içindekilerini aytır. Ama ona bazı bir neler barasın yazıp almağa, balları başlarlar. Aytma onu, gerekmiyor, onu konuşma. Oldu. Ondan sonra laf bitti. Yani bu kadın aytты, олар dinlep oturdular. Olgan son oğlu dedi, anay dedi, biz dedi bu vakitga seninle berabermiz, bir kere bizge bu şeylerini aytmadın da sen dedi. O kadın son küldü de, siz dinlediniz mi bir vakit dedi. Siz merak ettiniz mi bu şeyge dedi. Yani birçok balların da böyle bir kabahatları var. Birçokların. Yani belliler ki anası, babası, kartana kart babaları olar ebedi yaşayacaklar. Dünyaya direkt olacaklar. Ölmeyecekler bir vakit. Ve vaktim var da yazıp alırım. Da niyeterim diye. Onun için men mesela pek niyetim bu şeyini daha evvelce başlamağanıma dünya kadar kartlarını yazıp almağa mümkün edi. Olar özlerinden beraber o tarihini alıp kettiler. O kıymetliden kıymetli bilgilerini, malumatlarını alıp kettiler. Ama kenede şükürler olsun, elbette ki yazıp almağa niyettik. Son nelerini de, son mına sürgünlükün sebeplerini, çeşit türlü neler. Bir Kasım başında 18 Mayıs arifesinde de başlarlar. Bizim nemizni hatırlamağa neler yaptık, neler niyettik. Ve şu alimler içinde ben aytam bir 4-5 alimden endi intervyular yazıp aldım. Yani Rusiyadan, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, yani şu yerli nelerin.
атын айтмаға істемеймін, бір алимнен субетлешем, ве о башлады айтмаға. Сон мен деймін, сіздің же қырым татарларын не үшін сұргын еттілер? Сіз не дейсіңіз? О дей, насыл бір суал деймін, бір ақылсыз бір суал бересіз. Я еркез біледі бұл себебін. Мен деймін, мен білмеймін себебін. Маған аңлатыңыз себебін. Мен білмеймін. Насыл это білмейсіңіз? Сіз о қадар сұрғынлық меселесінен оғрашасыңыз, үйресіңіз. Насыл это білмейсіңіз? Мен деймін, білмеймін. Маған аңлатыңыз, мына сіз алимсіңіз. Мен алим дегілім, мен адди бір журналистім. О маған дейін немселердің çalışқаны үшін да халқыңыз. Официальная версия деген gibi, ya? Сонымен ачуландым. Мен дедім, яқшы дедім, мына Туркестанский легионда дедім, қач қырым татар бар еді. Анда дедім, мен шынды жаныңыз ағыртма істемеймін, ләкин анда өзбеклерде, түркменлерде, қазақтар, қырғызлар бар еді. Не үшін сіздерін сұрғын етмеділер? Не үшін тек қырым татарларына? Бұл чул тұтмай, бұл сіздің айтқан шейлеріңіз. Ве бөлі бір чек келешіп те алдық. Яғни бұл версия бар. Elbette var. Eğer onu yıl yaşatacak olsalar, elbette o yaşayacak da bir kaç vaktleri bu versiya. Biliyorsunuz, en tesirli suyu... Yaşamaması gerek. Elbette ama... Bu bizden bağlı da. Evet. Kemer'de. Kemer'de, mına Ғалибе байрам арфесінде, сон не деймін, бұл 18 майыс арфесінде башлайлар еркес қатырламаға қарт бабалары, демжелері, дайылары жеңкте олған екен. Не керексіз өзіңізді ақлайсыңыз шынды? Сіздің не қабатыңыз бар? Сіз кімге шынды өзіңізді қахраман етіп көстермеге істейсіңіз? Не үшін сіз ақламаға істейсіңіз? Сенің сұчың жоқ та. Яғни біздің өзіміз де, доғыр айтасың, біздің өзіміз де бұл шеге біраз не етеміз. Яғни башлаймыз өзлерімізді ақламаға. Ана, біздің де бабаларымыз жеңкте еділер, біз де өле япайдық, біз де бөле япайдық деп. Керек ме оны айтмаға? Hikayeler hakkında, kartların hikayeler hakkında bu yolda olgan şeyler en tesirli sözleri hanım. Belki bu bir tanesi değil elbette men bilesem. Bu tesirli de ya da bu tesirli değil demek olmaz. Ben öyle demez edim. Ama sürgünlük yollarında değil, Bahçesaray'da Шефқапте, рахметлі Шефқапте Ғафарованы yazып алдық. О вагонда баласын доғырған, бірінші баласыны. Ве өлі бір тәфсилатлы айттым, мен өзім бала доғырдым, өзім анам, Аллаға мен шүр, насыл еті бұл қадын үшілерін анда яшады, пек ағыр бұны тасауыр етмек. Бірінші, ве баласына аттаки адын қоялар, ама несін біле алып етіштірамайлар метрикасын. Доғушы әдетін амесі баласы атшылықтан өле бір қач айдан сон. Яда шу мына Мемет аға Желалов. Біз вагонда кеткенде де біздің янымызда адын шынды ұнытым, 5 балалы қадын. Ақайы женкте 5 балалы қадын кете ве 5 баласы епсі вагонда өле. Поезда, да, сүргілікке еріне етіп бара жақта тек бір өзі етіп бара. Насыл деймін, мен әр вақыт шашам, насыл адамlar не деймін, жанавар олмадылар, насыл вахши олмадылар. Русчан, как не озверели. Насыл етіп өзлерінде бір күч қалдырдылар, инсан олып қалмаға, да, бір күлмеге, я да бір күліншілі бір шейлеріне айтмаға. Күліншілі дегенде, мына неде, мұнда қырында яшаған бір Рифат аға Аметов, адашмасам Рифат аға Аметов. О айтқан еді, білесіз мұ елға сүргінлікте Уркустадан. Янына чүпчелерін алған. Күллік тауықның чүпчелеріні. Ве бақын 18 күн елда кечіп, мен дейім Рифат аға насыл бақтыңыз о чүпчелеріні? Ненен бақтың? Ярым чувал не алған? Фындық. Ве фындықны деңіштірген станцияларда өтмекке, боғдайға, ве о нелерге тауғына насыл етіп едіп. Ве о тауқлар біздің жанымызы құтарды. Мұна сізге тесірлі икайе. Тесірлі икайелер бек чоқ, епсі бірі-бірінден. Бұл шу Нұрияға Емірвилиев айтқаны, бұл Садия ожапчелері, бұл патефон меселесі. Насыл тесірлі дегіл, ақылға сығыма жақшы. Адамлар аш су алмаға тырышалар, өтмек алмаға тырышалар, о патефон ала. Яғни, демек, халқымыз медениетін. Сонда екіншіші бір инсан біріншіден кітап Құранны алғанлары.
яғни сон мына бу белкім анда о біле өлімге кете жеген несін, ләкин құшағын, фесін, яғни бізні миллет еткен шейлеріні, бізні біз еткен шейлеріні янына алмаға тырышқанлары, чапа-чапа барып, mesela күрпе я да ұн алмағанлар. Чүнки сугун етмей келген нелерін, мына о да насыл даврандылар деп сұрайым, мен әр вақыт насыл. Білесіз ме, бек бір бақши же, яғни приказ, эмір құлы. Ана айттылар, ана ершейін тешіп, нетіп, чықыңыз 15 даққада қапысын келітілеп. Базы бірлер инсан, ана сүстенген сойлары да араларында олып, сізні ұзаққа алып кетелер, пек суық бір ерлер, урба алыңыз. Я шашмалай, халқымыздың, не дейміз, ярысынан чоқы русша бір сөз білмеген сойлары бар. Чоқ демеге білмеген сой, қайдан біле, не аңламай, не үшін біз шынды таңда бір ерге шықмақ керекміз. Еш бір аяқапларын киіп етіштірмеген сойлары садықаға, мына, не, рессам, ұскүтлі. О айтқан едім, шашмалағандан бір аяққабын киген, аяғын, екінші аяққабын тапалмаған. Ешо бір аяққабымен тап сүргінлікке барып еткен. Яғни аңламайлар, урба алыңыз, бекім бір документлеріңіз бардыр, оны алыңыз, өле сойлары да оған ярдым етіп, меселе чуваларға yüklемеге, яда ниетмеге, өле сойлары да олған. Оларны епсіні, яғни біз білмек керекміз әршейіні, мен белесем. Бөле күчік-күчік бір фактларыны да, умуми сөзлерінен дегіл. Қырым татар олмақ бұл недір? Сізде? Білесіз, не Сануков айтқан еді, не Қырым татар, быть крымским татарином, это уже политика, деді маңа күліп. Мы не будем говорить о политике, дедім мен оға, оди, вы крымская татарка, быть крымской татарка, это уже политика, деп күлдірген еді. Қырым татары олмақ. Білесіз, мен бір миллетні бір вақыт ашаламам, бір миллетте ярамай миллетлер жоқ, ярамай инсанлар бар. Біздің ішімізде де біз епсіміз мелейке яда мелеклер дегілміз. Біздің ішімізде де ойле бір аша, ойле бір Қырым татары демеге утанажақ сойлары бар. Бар ойле шақсылар, біз оны нетмек керек. Ләкин чоқсында, әлбетте ке Қырым татары олмақ, белкім біріншіден мына ватанымыз қайырде олған ұнутмамақ, бізні біз еткен, бізні башқа миллетлерден айырған шейлерін ұнутмамақ, яшаттырмамақ, мына бұл Қырым татарлықтыр, білесем. Сау олыңыз, Ерқын. Çok sağ olunuz. Siz de sağ olunuz.